iyi ni radiyo agasaro kaburaga ivugira irondere mu bwongereza mu kirundi kinyarwanda. Venuste Nshimiyimana. Muri Uganda umugore w'umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi Bobi Wine Barbara Itungo Kyagulanyi yavuze ko ari mu bitaro i Kampala, yemeza ko mu ijoro ryakeye abasirikare bagabye igitero mu rugo rwabo bashaka umugabo we. Bavuga ko baje bashaka umugabo we, yanga no kuvuga hari wenda ntabwo ari byiza kuko batwaye na telefone ye, batwaye n'imwe wenda bo abasirikare bavuga ko bashakaga kumenya amakuru ni iki. Yesi ntabwo ari byiza, wenda bari gukomeza gukurikirana bakareba aho umugabo ari ariko badahutaje umugore. Ni nabyo abantu benshi bavuga batese kuki batagerageje ntibinjirire umugore we no kumuhutaza nk'uko maze kubivuga. Frank Mwine, umusesenguzi uhoraho wa radiyo Agasaro Kaburaga. Ubuyobozi bw'umutwe wa Wazalendo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo buramagana icyemezo giheruka gushyirwa ahagaragara umuryango Human Rights Watch. Umuryango uvuga ko nyuma y'ukuva kwa M23 mu mujyi wa Uvira hakurikiyeho ubusahuzi bwibasiye amazu, amaduka, insengero n'inyubako za leta. Nigeze rero kuko tw'Abazalendo turwanira buri wese, twabona umukongomani wese turamurwanira. Yavuga ko twabujije abanyamurenge kuhunga n'ibinyoma, barabesha kuko nizera ko n'ubu muri Uvira abanyamurenge barahari, abandi kandi tubanye neza abaturanyi. Abo rero bivuga ni bamwe bakorana n'umwanzi, bamwe bagendana nawe, kimwe n'uko basanzwe mubizi abakongomani bifatanyije nabo bagafatanya n'umunyarwanda. General Jean Titungane, umwe mu bayobozi b'umutwe wa Wazalendo ari mu mujyi wa Uvira, ikaze mu makuru y'Agasaro Kaburaga. Dore ku makuru wavugwa hirya no hino ku isi mugizweho n'umugenzi wacu Temistokle Mutijima. Muri Uganda umugore w'umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi Bobi Wine yavuze ari mu bitaro i Kampala ko mu ijoro abasirikare bagabye igitero mu rugo rwabo bashaka umugabo we. Barbara Itungo Kyagulanyi avuga ko bamunize ndetse bakamukubita ibihato by'imbunda. Avuga ko bashobora kuba bari baje gushaka Bobi Wine kuko telefone ye yari yasigaye mu rugo, maze bayifunguye ku manywa bituma babona aho iherereye bagakeka ko ari mu rugo. Bobi Wine nawe yanditse ku rubuga X ko abasirikare benshi binjiye mu rugo rwe bararusahura, banahohotera umugore we bamubaza aho aherereye. Impirimbanyi y'uburenganzira bw'abagore muri Sudani ubu wagizwe minisitiri ushinzwe imibereho myiza avuga ko abagore aribo bakomeje guhura n'ihohotera rikabije kurusha abandi mu ntambara y'icyo gihugu. Avuga ko icyo gihugu kiri mu bihugu birangwamo ihohotera rishingiye ku gitsina rikomeye ku isi kandi rikorerwa mu bwisanzure. Sulaima Ishaq al-Khalifa yabwiye AFP ko gusahura no kugaba ibitero bikunda kujyana n'ihohotera rishingiye ku gitsina kuva intambara yatangira mu mwaka wa 2023 hagati y'ingabo za leta n'umutwe wa RSF. Avuga ko harimo n'abana bato n'abakecuru, ndetse hakavuga ubucuruzi bw'abantu n'ikorwa ry'uburetwa bw'igitsina. Muri Mozambique ho ubuyobozi buravuga ko imyuzure ikomeye yamaze kugira ingaruka ku bantu barenga 640, abarenga igice cyabo bakaba bari mu ntara ya Gaza. Umurwa mukuru w'iyo ntara Zaïzaye bivuga ko wibasiwe n'amazi menshi kandi hakomeje kwiyongera impungenge z'inzara n'indwara. Ikigo cya leta gishinzwe ibiza kivuga ko abantu ibihumbi barimo kugera mu bigo by'agateganyo mu masaha make, hakaba hakenewe kongera ibiribwa, imiti n'uburyo bwo gucumbikira impunzi. Mu ntara ya Limpopo ubuyobozi buvuga ko abantu bagera kuri 40 bamaze gutabarwa, naho ingabo zo mu kirere za Portugal nazo zikaba ziri gutanga ubufasha. Muri Afurika y'Epfo abantu amagana bigaragambije kuri uyu wa gatandatu berekeza ku biro by'uhagarariye Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri icyo gihugu biri Johannesburg. Bakoze iyo myigaragambyo mu rwego rwo kwamagana ibyo bita ko Amerika yivanze muri Venezuela. Iyo myigaragambyo yayobowe n'ishyaka ry'abakomuniste ndetse n'amashyirahamwe y'abakozi. Umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ry'abakozi b'inganda z'ibyuma Irvin Jim yavuze ko bashyikirije konsila ya Amerika inyandiko yamagana icyo bita igitero cya gisirikare cya Amerika, banasaba ko Nicolas Maduro wahoze ayobora Venezuela n'umugore we barekurwa. Perezida Cyril Ramaphosa n'ishyaka riri ku butegetsi ANC nabo bavuze ko badashyigikiye ibyo bikorwa, basaba ko Maduro arekurwa. Perezida wa Misiri Abdel Fattah el-Sisi we yongeye kwanga igerageza iryo ari ryo ryose ryo kwimura abanyapalestina bakava mu gace ka Gaza.
mu ijambo yavugiye i Cairo kuri uyu wa gatandatu, Bwana Sisi yavuze ko kwimura abantu barenga 2.5 miliyoni byasubiza inyuma burundu ikibazo cy'igihugu cy'Abanyapalestina kandi bikaba byateza ikibazo cy'impunzi ku isi. Yaburiye ko ibyo byatuma abantu benshi bahungira i Burayi no mu bindi bihugu, bigateza ibibazo bikomeye by'umutekano, ubukungu n'imibereho. Kuva intambara ya Isiraheli na Hamas yatangira mu kwezi kwa 10 kwa 2023, Misiri yakomeje kugaragaza ko idashyigikiye na gato kwimura abaturage ba Gaza. Ukraine n'Uburusiya byo byemeye ko hazaba icyiciro cya kabiri cy'ibiganiro by'amahoro biyobowe na Amerika mu cyumweru gitaha, nyuma y'inama yamaze iminsi 2 yabereye i Abu Dhabi. Umuyobozi wa Amerika yavuze ko ibyo biganiro bizasubukurwa ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa 2, avuga ko guhuza impande zombi ari intambwe ikomeye kandi ko hari aho bageze mu gusobanura ibisabwa kugira ngo intambara ihagarare. Ibi ni byo biganiro bya mbere bizwi ko byahuje abayobozi ba Ukraine n'Uburusiya ku mugambi bivugwa ko Donald Trump ashaka gushyira imbere mu guhagarika intambara imaze hafi imyaka 4. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yavuze ko ibiganiro byagenze neza nubwo hari impungenge ku bitero bihitana abantu bigikomeje. Urakoze Temistokle Mutijima. Amakuru mushobora gukurikira ku mbuga za YouTube na WhatsApp aho baza Agasaro Kaburaga no ku rubuga rwa internet wa eshatu Agasaro Network akadomo.com. Agasaro Kaburaga. Muri Uganda, umugore w'umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi Bobi Wine yavuze ko ari mu bitaro i Kampala. Yemeza ko mu ijoro ryakeye abasirikare bagabye igitero mu rugo rwabo bashaka umugabo we. Barbara Itungo Kyagulanyi avuga ko bamunize ndetse bakamukubita ibihato by'imbunda. Avuga ko bashobora kuba bari baje bashaka Bobi Wine. Ku murongo wa telefone i Kampala ndi kumwe na Frank Mwine, umusesenguzi uhoraho wa radio Agasaro Kaburaga. Frank Mwine, wiriweho? Mwaramutse neza, murakomeye Venuste. Kuba umugore wa Bobi Wine atangaza yuko ari mu bitaro amaze guhutazwa n'igisirikare, amakuru mufite na yahe ku busesenguzi bwa politiki? Ni byuko ubura inda ukica umujyi, bisobanura iki? Urakoze Venuste, nanjye nabikurikiranye. Umugore wa Mr. Kyagulanyi avuga ko abasirikare bamwinjiriye baramuhutaza nk'uko maze kubivuga, ndetse akaba yabaye icyo bita torture, icyo bita psychological n'icyo yise physical, ko bamufashe maraka ibintu nk'ibyo. Akaba ari no mu bitaro nk'uko maze kubivuga n'ubundi. Ariko umugabo we nta nubwo ahari, kuko bavuga ko umugabo yihishe. Uwavuga ko baje bashaka umugabo we yanga no kuvuga hari. Wenda ntabwo ari byiza kuko batwaye na telefone ye, batwaye n'imwe. Wenda bo abasirikare bavuga ko bashakaga kumenya amakuru ni iki. Yesi, ntabwo ari byiza. Wenda bari gukomeza gukurikirana bakareba aho umugabo wari, ariko badahutaje umugore. Ni nabyo abantu benshi bavuga batese kuki batagerageje ntibinjirire umugore we no kumuhutaza nk'uko maze kubivuga. Ni byiza kumva yuko umugore atari umunyapolitiki, uko aho ngaho mu Bugande naho babona yuko bitari bikwiye. Ariko se ubutegetsi bwo busobanura gute igikorwa nka kiriya cyo gusaka ku muntu w'umunyapolitiki atanahari, ariko wasanga n'umugore ukamwinjirira ku buryo ajya no mu bitaro? Yesi, ntabwo turabona version ya polisi ivuge ko byagenze. Yesu ndayibona jewe, ariko mbere bavuga ko bashaka kumenya, kuko bavuga ko hari ibintu bakurikiranaho umugabo we birebana n'ibimwe bateguraga, kuko mbere amatora ataraba umuyobozi wa opposition ngo Kyagulanyi maze we yavugaga ko bazakoresha uburyo bwose, ndetse yanavuze yatanga avuga ko yihishe. Ahari aho yavugiraga avuga ko yihishe, ariko asaba abayoboke be kugira ngo bakore ibintu byo kuba ngo bishyuza ayo majwi, niko yabivuze. Urumva ari nka leta rero nayo wenda umuntu yavuga ko iri mu gushaka ayo kugira ngo ayisobanukirwe ibyo yashaka kuvuga, byavugaga iki ibintu nk'ibyo muri make. So ni ikibazo gikomeye, ko ntabwo turabona version
ya polisi. Ariko se niba Bobi Wine ahunze ariko agakomeza guhamagarira bayoboke be kwigomeka ku butegetsi buriho, ubwo Bugande azageraho abugarukemo, asohoke mu bwihisho bwe, yerekane, yongera akomeza imirimo ye, cyangwa se naramuka yerekanye n'ubundi bazamuta muri yombi? Ni ikibazo ntabwo turamenya uko leta izabikora, ariko yiba ari mu bwihisho ahamagarira abaturage cyangwa abayoboke be kwigomeka kuri leta, urabona insurrection ni icyaha. Ubwo ntabwo turamenya uko bizagenda, kuko yanavuze kuri Al Jazeera, avugana na ngira ngo na CNN, avuga ko ashaka ko abaturage bahaguruka bakishyuza, wabita kwishyuza amatora, nta nubwo yemera ko bamutsinze, aranahamagira abaturage kwigomeka kuri leta. Urumva rero leta nayo ishobora kuba yakoresheje wenda uburyo bw'imbaraga zitari ngombwa no guhutaza umutamu, yiba bamuhutaje nk'uko umudamu abivuga. Hari umupadiri wari umaze nk'ibyumweru birenga 3 afashwe arafungwa, none Perezida Museveni yagize icyo amuvugaho ejo bundi, avuga yuko yafunzwe kubera yuko yakoranaga na Bobi Wine. Abakorana na Bobi Wine bagiye kubafata nabo babaryoze iyo mikoranire, bisobanura iki? No, ntabwo twavuga ko abakorana na Bobi Wine, kuko hari n'abafite benshi akorana nabo, ngira ngo yurebye n'abayoboke be, uretse abayoboke bariko n'abari muri sako yari administration ye, bose nta kibazo bafite. Ikibazo kiri ngo iyo ukorana na Bobi Wine urakora ibiki? Wongira ngo Padiri Sekabira, ngira ngo twigeze tumuvugaho mbere, bavuga ko bigeze kuvaho banamushimuse, ukurikiranye ko Museveni perezida yavugaga ati na musenyeri wa Masaka niho aturuka uwo mupadiri, yigeze babivuganaho ko padiri ngo afunzwe, ariko berekanaga n'amafaranga, kuko hari amafaranga bavuga ko ari $500,000 yakoze withdraw, yakuye kuri konte muri Masaka ni branch ya bank bita Centenary, ari nayo ya Kiliziya Gatolika. Buri Centenary ni bank ya Kiliziya Gatolika. Avuga ko aya mafaranga uko yayabonye naho yayoherezaga nicyo kibazo se amafaranga ko yayoherezaga, ariko aho yayabonye gute, yakoraga iki, ngira ko nicyo cyabaye cyo bita intérêt. Leta yagomaga kureba agiye gukora iki, yabonye gute, icyo bise money laundering, cyangwa gukoresha amafaranga mu buryo bunyuranyije n'amategeko. None niba hari amakuru mufite, abumva Agasaro Kaburaga barifuza kubimenya, ayo mafaranga yakoze iki, yahawe nde, ku buryo bibi cyaha? Urumva n'amafaranga, iyo amafaranga ni kwisi hose cyisa money laundering, uburyo amafaranga niyo ayinjiye ntushoboye gusobanura aho aturutse n'icyo agiye gukora, niho amafaranga abicyaha. Ariko ushoboye gusobanura, kuko ntabwo yasobanuraga amafaranga aho aturutse, kuko yari menshi bitewe n'amafaranga abona na charity yari yashinze, byavuga ko amafaranga ari mu kuyakoresha mu nyungu za politiki kandi zishyigikiye opposition. Hari n'undi munyapolitiki umaze iminsi afunze, Kiza Besigye, umugore we amaze iminsi amutabariza, ariko ndetse na bamwe mu bayoboke b'ishyaka rye baramutabariza. Mbese Kiza Besigye azaguma muri gereza? Kiza Besigye azababarirwa n'umukuru w'igihugu, ashobore kwivuza nk'uko bisabwa n'umugore we? Bimeze gute ku byerekeye Kiza Besigye? Besigye ni nawe buri munyapolitike wari uzwi nk'ufite ingufu, wari ufite n'icyerekezo cya politike, abantu bemeraga cyane. Ikibazo cyavutsemo nuko Besigye ari wa muntu bavuga ngo we nta nubwo yemera amatora ko ashobora kuzahindura leta, akavuga ko agomba kuba afite bita plan B. Aho ikibazo cyabengora abahizi nuko bakomeje kumushyira cyo bita surveillance cyangwa iperereza rimukurikirana, ndetse n'umugore we byo yemera, yari yagiye Kenya niho bamufatiye bamuzana Uganda, ariko bavuga ko aho yagiye muri Kenya yari afite umugambi mubisha, ndetse bavuga ko bagomba kugira neza perezida, kumena nabi perezida, ko hari umuntu yakoranaga nawe, uwo muntu ari we washoboye no kumutangaho ayo makuru riko riziba zifite. Ndetse umugore we mu magambo yivugiye anavuga ko hari abantu babi
bashoboye kuroha, yakoresheje ijambo kuroha umugabo we, kumushyira mu cyaha cy'uko ashobora kugirira nabi perezida wa Uganda. Urumva ni ikibazo gikomeye, aranafunze. Jobundi kuko ikibazo nuko anarwaye cyane, ntabwo rero tunamenya yiba perezida azamuha imbabazi, kuko perezida kugira ngo atange imbabazi nuko umuntu abagiye mu rukiko era cyaha kikamuhama, ariko nka perezida ubu ntafite ububasha guha imbabazi umuntu uki mu rubanza ataracibwa urubanza cyaha kimuhama cyangwa kitamuhama. Frank Mwine, umuseshenguzi uhoraho wa radio Agasaro Kaburaga, ndagushimiye cyane kandi nkwifurije umunsi mwiza. Murakoze cyane, nanjye ndabashimiye Venuste. Agasaro Kaburaga. Mukomeje kumva radio Agasaro Kaburaga ivugira irondere mu Bwongereza mu cyumba cy'Ikinyarwanda. Ubuyobozi bw'umutwe wa Wazalendo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo buramagana icyegeranyo giheruka gushyirwa ahagaragara n'umuryango Human Rights Watch. Umuryango uvuga ko nyuma yo kuva kwa M23 mu mujyi wa Uvira hakurikiyeho ubusahuzi bwibasiye amazu, amaduka, insengero n'inyubako za leta, kandi bikozwe n'umutwe wa Wazalendo. Ku murongo wa telefone ndi kumwe na General Jean Titungani, n'umuyobozi w'igikundi UPCLM, Union des Patriotes Congolais pour la Révolution Nationale. Nguhaye ikaze kuri radio Agasaro Kaburaga. Murakoze nyakubahwa journaliste kubikaza, kabashimiye kandi uburyo mukurikirana kuvuga nyakubahwa bavuga no kubesha ibinyoma byigeze biba, kuko tw'Abazalendo tuganira buri wese, twabona umukongomani wese turamurwanirira. Biravuga ko twabujije abanyamurenge kubunga ibinyoma, arabesha kuko nizera ko n'ubu muri Uvira abanyamurenge barahari, babanye kandi tubanye neza abaturanyi. Abo rero bivuga ni bamwe bakorana n'umwanzi, bamwe bagendana nawe, kimwe n'uko usanzwe mubizi abakongomani bifatanije nabo bagafatanya n'umunyarwanda. Ariko General Tungane, ntabwo wavuga yuko Human Rights Watch byivuga ari ibinyoma, kubera ko irahera ku bantu yavuganye nabo bari mu mujyi wa Uvira. Reka dusubire inyuma turebe igihe mwinjiraga mu mujyi wa Uvira ku cyumweru. Mwinjiyemo M23 na AFC, abasirikare bayo bahavuye. Mwebwe uwo mujyi mwasanze hari uwawusahuye cyangwa se nimwego mwahasahuye? Nyakubahwa journaliste, bimubwira mu kuri, bibavuga mu kubeta, kuko umugeri watawe kuva mbere. Nizera ko mwagiye mubona ku mamodoka bajyanye za Gudro, bajyana amamodoka, basawe ibintu byinshi bya leta byose. Ni ukuvuga ngo rero ibyo ni ibintu bakenera kugira ngo badushireho, bimwe bireguza bisanzwe bya bintu byo kubesha byabo. Ariko Human Rights Watch ntabwo ivugira leta y'u Rwanda. Human Rights Watch ivuga ibyo yiboneye, ikavuga ibyo yabwiwe n'abaturage. Nanjye ubwanjye nivuganiye n'abaturage baho ngaho Uvira, ndetse no mu Wazalendo navuganye nawe, we ambwira yuko bahageze bagasanga hari n'abaturage barimo basahura ariko mukababuza. Wowe nk'umugenerale, nayahe makuru wahawe, nibiki wabwiwe mwinjira muri Uvira? Mwasanze umujyi umeze ute? Mbese mwakoze iki kugira ngo uwo mujyi abawutuye bumve ko batekanye? Bana journaliste, twewe turwanirira uburenganzira bwacu, ndetse tukaganira n'abaturage, kuko n'abari bo turwanira ntabwo twabiba, ni kudashoboka, ntibikunda. Kandi nta muturage ushobora kuba mugenzi we, n'uwashobora kuba yagomba kubikora n'uwari ukorana n'umwanzi. Icyo gihe twagomba kuba twagiramo, kandi akorana n'umwanzi nk'ako agomba gushobora kugumamo, uwakorana nawe yagendanye nawe. Bana journaliste, icyo mubwiye ni ibinyoma, kuko ibishobora kuba ko dushobora kwibira abo mu nzu, twakwiba gute? Ni ibintu by'ibinyoma. None se izi za kiliziya, niboneye amafoto ya za kiliziya zashenywe, ibyo ni ibintu niboneye nanjye, kandi n'aya mafoto yavuye aho ngaho. Hari amaduka yashenywe, hari ndetse na guverineri wa Uvira yageze aho ngaho avuga yuko hari n'inzu za leta zashenywe. Ariko urebye amasaha igihe byasenyewe,
abaturage mwasanze aho ngaho Buvira hari ankete mwakoze mwababaje uko byagenze mbese ubwanyu muri Wazalendo hari abawazalendo bashobora kuba baragiye bakajya gusahura mutabizi ubu ndavugana nawe umujenerali mbwira cyane cyane dusesenguriye iyi raporo tureba ibiyivugiwemo kubera yuko ni raporo ihera ku mavideo n'amafoto barebye neza bakamya yuko ariyo ko ntabwo atari amahimbano mwebwe niyihe raporo mwahawe General Tungane? Bwana journaliste ni ukuvuga ngo twewe icyo twari dushinzwe mu kurwana gukurikira umwanzi uwo rero uvuga ngo twebwe ushobora kuba twarafashije mu bantu bashobora gutinya twe ntabwo byakunda ndetse n'umuturage ushobora kuba yarabikoze ashobora kuba yarabikoze abyitwaza avuga ati M23 yariraha yatuririye ibyacu cyangwa se ikabivuga ati bitewe n'ubusharire ivuga ati kandi yakoranye na M23 none ubu yahunda ariko bikaduprofitiye ariko ubwo icyo kintu rero umugambi wacu kuko twakomeje tureba tutari turebanye intambara ntabwo turebana n'ibibazo bindi bisanzwe by'abaturage oya. Ariko M23 ntabwo mwarwanye nta nubwo yavuye muri Uvira hari uyokeje igitutu yahavuye ku bwende bwayo ibwira amahanga ko ihavuye ibwira MONUSCO ko igomba gufata uwo mujyi ikaba ari wo iwurinda ahubwo mwebwe mwinjiyemo ari uko bahavuye ubwo se mwinjiyemo mu Rwanda nabo mwararashe cyane journaliste ibyo ni ibinyoma ndibuka umwanya igihe yavuze ko isubiye inyuma ibikisha no kuma media kivuyemo ese uwo munsi yavuyemo cyane journaliste icyo mbona muri tactique ni ukuvuga ngo ibintu bisanzwe biriya yabonye igiye kwirigikiriza kuko twari tumaze kuyimaraho abasirikare bayo ivamo si ukuvuga ngo ni ubushake ari uko yari uvuga ngo ikunze kugira ngo ive muri Uvira ntari ukuvuga ngo ni imbaraga nyinshi yari ifite imbaraga nyinshi yari imaze kugira na journaliste. None mwarwaniraga hehe tubwire ni hehe mwarwaniye uvuga uti ahangaha twabakubise inshuro mbese aho bari magingo ya uho sunuka murahari murarwana nabo tubwire ku rugamba ibintu byifashe gute? Bana journaliste Uvira gusa bari bararenze na Uvira baragize za makobora bakuwe n'iki makobora bakuwe n'inguvu babakuye makobora tubageza ku muryango wa Uvira babonye yageze ku muryango wa Uvira bona journaliste no bafashije ngabo kuba rero ngo bavuye kugamahirwe n'uvuga ngo hataye n'intumbi n'iki nakurikiranye trate nyinshi babona rero ibyo bavuga ngo nta umuturango umushake bwabo ni imbaraga z'iwacu twakoresheje abandi ko bari bazi ko hari izindi mbaraga zakoze harimo n'ubushake bwo kuvuga ngo reka dukurikize ibyo dusabwe umujyi tuwuvemo ariko nta mbaraga zikoreshejwe. Reka noneho turebe ku baturage nakubwiraga mu kanya yuko mpereye kuri iyi raporo nayo tuganiraho cyane iyi raporo ya Human Rights Watch ivuga yuko mugeze mu mujyi wa Uvira abaturage bashatse guhungira mu misozi ya Murenge b'abanyamurenge mwababujije kujyayo kubashaka gusubira iwabo niki cyatumaga mutabareka ngo bajyeyo? Bana journaliste je ni ibinyoma abaturage baradukuma kandi batwemera ari twewe n'abaturage sinzi niba waragibona na media abaturage batwakira bakira Wazalendo bakira FARDC babishimiye. Bana journaliste umuntu avuze ngo abaturage batakaga kuduhunga abari ikinyoma inzitwazo kugira ngo abone imbaraga abaturage mukumve kandi ari ibinyoma. None se abaturage bashatse kujya Fizi abashatse kujya Mwenga niba Human Rights Watch ivuze yuko mwababujije kujyayo mbese abasigaye aho ngaho Uvira urambwira ko mubanye neza ko nta kibazo ni ibihe bikorwa mugirana mukorana bigaragaza yuko mubanye neza? Amakuru twabonaga mbere yagaragaza yuko ahubwo mwirwagamo bahungeta ariko ubu ngubu ni ibihe bikorwa bigaragaza yuko bashyize umutima mu gitereko? Bana journaliste
abaturage tubanye neza mu kwatsa ibitungo biragenda neza nta kibazo, baracuruza, bararyama, bafite umutekano usesuye. Uko bizagenda bihinduka dukonsolida neza, nta niko n'ibindi bikorwa bizagumya bigenda byizana. Nigeze kubona amafoto n'amavideo y'abanyamurenge bari bavuye guhaha aho ngaho Uvira, baragenda bageze mu misozi miremire bagana iwabo, murabafata mubicaza ku nzira aho ngaho munsi y'ibiti, ibintu byari bavuye guhahira abana mu bishyira hariya, kugeza igihe mwaje kubarekura, ariko gombe kuba ari abantu batakambye bati nyabuneka nimubareke bagende. Ubu ngubu umuturage washaka kuva Mwenga kaza kugura ibyo akeneye aho ngaho Uvira, mu muhuwe mutekano ukunzira anyuramo no kumva ko yaza gahaha gataha atekanye? Kana journaliste, abaturage bose abo bavuga n'abanyamurenge twe n'abaturage bacu, n'abacu turabana nangaho turi kumwe nabo. Abari babivuga ni babandi bashaka kugira ngo bagumye kudutamo amoko, bagumye kwitwazo babona kugira bagendereho. Twacungira security kimwe nuko ducungira abandi. Ariho hose bagomba gusa batwiyumbamo kimwe nuko turabana aho nkuko dukora dusanzwe tubana tunakorana. Nizera ko nta kibazo bashobora kutugiraho, cyaricyo cyose bagomba kugira, bagomba kutubwira ibibazo bihari. Ariko dusubiraho twatangiriye, umuryango nka Human Rights Watch, aho ubonye icyo ugomba kwamagana niko kazi, nizo nshingano urakivuga. Icyaba kibaye kuri leta y'u Burundi irakivuga, kuri leta y'u Rwanda irakivuga, kuri leta ya Kongo irakivuga, no kuri mwebwe ibatunga gatoki iyo hari aho mutakubwe ku burenganzira bwa kiremwa muntu, ivuga yuko mutabikoze. Ibingibi ivuga nukomeza kumbwira ko ari ibinyoma, nta nubwo yenda wambwira uti ibyabaye tuzabihindura, ukavuga uti byakozwe n'utagomba kubikora. Ubu se abantu bazicara bakore raporo y'ikinyoma, hari icyo mupfa? Bana journaliste, nukuvuga ababikora n'abantu kimwe natwe, kandi abantu nibo babeshya. Icyo mubwiza ukuri, twe ibyo turwanira n'ibyo dukurikira. Abo turwanira dushobora kubiba, ntidushobora kubarishiriza ibyabo. Ibyo nakubwiye, n'abashobora kubikora n'ababa bakorana n'umwanzi kugira ngo badusuge icyo cyasi. Twewe none abo banyamurenge nkubaza, nanjye mvugana nabo, mu gihe mwinjira muri Uvira hari abari bahunze bafite ubwoba, bavuga bati tumaze umwaka tudasinzira, ubu ngubu twatangiye gusinzira kuva mu kwezi kwa 10 ari uko M23 igeze muri Uvira, kugira ngo dushobore kongera gugoheka tujyanye nayo. Kubona abaturage bamwe barabuze bati aho kugira ngo tugume hano reka tugende, aho kugira ngo tuzongere tuzakomeze guhungetwa. Ibyo byo ntacyo bibabwira, ku buryo mwavuga muti reka duhindure imikorere kugira ngo dutange ihumure? Journaliste turwana n'abasirikare, turwana n'abaturage. Uzi ko ari umuturage yataha kuko ni uwacu. Uzi ko ari umusirikare we ntibizakunda kuko azaba azi ko aza tukanarwana. Turaziranye, ni abana twavukanye, twese turaba muri Kongo. Abo twavukanye bose turaziranye. Ni ukuvuga abaturage ni abacu, batahe bakomeze mu byabo, tuzabacungira ikintu kimwe nuko turi gucungira abandi. Kuko nangaha turi barahari, bene se babo bandi bose bavuka kumwe, barahari, turi kumwe nabo, ntacyo babaye. General Gentil Tungane uyoboye Union des Patriotes Congolais pour la Révolution Nationale, twavuganaga uri mu mujyi wa Uvira. Ndagushimiye cyane kubw'aka kanyuhaye radio Agasaro Kaburaga. Namwe dusoreje aya makuru kuri radio Agasaro Kaburaga, mwakoze kudutega amatwi. Dukomeje kandi gahunda gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo, dore umugani uyu munsi ufituwe ntabura inshuti. Umunsi mwiza, mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.